Te gitu ki perlok ki ba don kam ba kini skylight te. Te kumju kini ki skylight ru kilong kumta he khat arspa arteli mo. Te baik. Long re ban pha di ini gede betang kawe mo siliang mal bakala he kelas kena gaji siki hab ban lek betang kawe te ini gi bakam re tu lem ini begini te ki long man pha bu mo la kene long re amal ba la he ini gede betang kawe ke long hab tak ne be mo kena kawe kena kini dek skylight mo, skylight kini dek skylight coba jerong mo. Te mentang lada ban snai kini gicingkang red mo te mentang lada snat pila long ne te gitu ki perlok ki ba don kam ban sna jingkang red mo te sa komen yang sa pan snai piro bat kador jing kini gicingkang red kalong be khat arspa sikang mo khat arspa sikang dai ka we mo sikang kin long be arteli kin long bai sikang mo dai ka we bai kin long ne mo kane bat kane kin long sikang namar kini ki habat pli mo pli ar liang to kin long bai arteli kin long bai sikang te kador bai sna jing kini bat ding bat khat arspa sikang nase sem kini giding piang mo te kini pe te kini ki skylight ini skylight te kumju kini ki skylight ru kilong kumta he khat arspa arteli mo te tong kom ne he kilong moro ngat ikut na kini ga video te ingin sekendu biang kuwe pat ki video te kita perlu kudompat subscribe kini ga channel desa subscribe no namba madana permi ki na kita pun jajah yo piru.com te sa komen yang sa sina piru tentang gini kita na kulai sibun kulai sejam ngin sekedar yang lepat ki itu